eto ga ljudi, kao što možete vidjeti po naslovu ovog videa, danas konačno izlazi ljudi novi video na kanalu, ali ovoga puta ljudi izlazi novi Fortnite video, jer jednostavno sam vam ljudi spremio nešto potpuno drugačije, to jest jednu veliku reakciju na jedan video gdje je zapravo lik uspije instalirati Fortnite Android na njegovom slabijem uređaju, nekom od neki Xiaomi. Tako da ljudi, ja se iskreno nadam da ste vi spremni za ovaj tu video, pošto jednostavno lik je uspio fakat instalirati Fortnite Android na njegovom slabijem uređaju. I ono što ljudi naće, pogledat ćete sami video, da je jednostavno toliko pozitivnih komentara, jednostavno da ljudima radi. I slučajno ljudi, ako ovaj video bude nevjerojatno podržan, to jest ako ovaj video bude nevjerojatno puno lajkova ljudi, i dalje očekujte svaki dan novi video 9 sati navečer, te naravno ljudi uskoro vam spremamo nešto najveće, onak stvarno nešto veliko na kanalu, onak ljudi vrlo uskoro izlazi. Te naravno ljudi, ako biste voljeli da naravno mi isprobamo instalirati Fortnite, gdje naravno ćemo napraviti reakciju na to kako je zapravo lik uspio instalirati i zapravo preko tisuće i tisuće ljudi to radi, onda obavezno ljudi lajkujte ovaj video i pišite dole po komentarima. Veliki pozdrav svima i dobrodošli ljudi u moj novi video na mojem kanalu. Ja se iskreno ljudi nadam da ste vi spremni za jedan od najvažnijih i najbitnijih videa koji mi svi imamo u vezi Fortnite Androida. To jest ljudi, ako biste naravno voljeli izigrati Fortnite na bilo kojem vašem uređaju, ako naravno je malo slabiji i trenutno ga ne može igrati, onda obavezno se ljudi morate spremiti za ovaj tu video. Danas ljudi snimamo, te pokazat ću vam jedan video gdje je jedan YouTuber uspio zaigrati Fortnite Android na njegovom uređaju, koji ima sigurno ljudi oko 2 do 3 GB rama, i mogu ljudi reći da je jednostavno uspio zaigrati Fortnite na stvarno dobrim postakama i jednostavno mu nevjerojatno radi. Tako da obavezno ljudi pogledajte cijeli moj video da zapravo vidite kako to je najlakše i najbrže instalirati na bilo kojem vašem uređaju Fortnite i zapravo hoće li njemu to raditi Fortnite. Link inače od tog videa nalazi se dole u opisu ovog videa, tako da ljudi slobodno bacite dole pogled. Obavezno ljudi lajkujte ovaj video ako biste naravno voljeli još Fortnite na mojem kanalu svaki dan ljudi, da izlaze novi video u 9 sati navečer i jednostavno da nastavljamo snimati Fortnite. I ako biste ljudi voljeli ovakav video gdje mi na našem uređaju onak probamo instalirati taj Fortnite, da vidimo hoće li nama raditi Fortnite, pošto jednostavno brutalno komentara pišu zapravo da radi Fortnite nevjerojatno ljudima, tako da slobodno pišite dole po komentarima i podržite ovaj video nevjerojatno, jednostavno zakucite dole like i ako ovaj video bude nevjerojatno podržan, to jest brutalno puno lajkova na ovom videu, svaki dan ljudi naravno očekujte novi video, a uskoro sam ljudi spremio nešto najveće, to jest jedan veliki video na mojem kanalu, stvarno ljudi spremite se. Obavezno ljudi se subscribe dole na kanal ako biste naravno voljeli reklamu u sljedećem videu narednom live, pošto ljudi potpuno besplatno. Te obavezno ljudi šerajte ovaj video, te podijelite ovaj video po svim društvenim mrežama ljudi, puno bi mi značilo da stvarno podijelite svim Fortnite korisnicima PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, onak Android korisnicima najviše, pošto ovo ljudi stvarno vrlo značajan video. Ako imate prijatelje, roditelje koji žele zaigrati Fortnite, a još uvijek ljudi nemaju taj Fortnite, jednostavno podijelite ovaj video i stvarno će vrlo lagano skužiti u samih 6 minuta ove reakcije kako to najbrže instalirati Fortnite na bilo kojem vašem uređaju. I naravno ljudi, obavezno mi pišite dole po komentarima koji vi uređaj imate, ja ću naravno staviti srce na vaš komentar, a u narednim videima ću pogledati da li baš vaš uređaj će moći pokrenuti Fortnite Mobile. Još jednom ljudi, jedna mala obaveza za sve vas, to jest ako još uvijek ljudi nemate instaliran Fortnite, to jest Fortnite instaliran na vašem Android uređaju, to vam je naravno aplikacija preko kojeg vi zapravo možete zaigrati Fortnite, to jest instalirati potpuno besplatno, a treba će vam ako želite sad ovu reakciju pogledati i nakon toga zaigrati Fortnite. Link vam se nalazi dole u komentarima te u opisu ljudi moji. Slobodno, prvi sam bakarski YouTuber koji sam vama to podijelio, slobodno ljudi svi idite instalirati bilo koji uređaj da imate, idite to instalirati, pošto se ljudi stvarno isplati i vjerujte mi, idite to instalirati i obavezno pišite dole po komentarima da li vam radi Fortnite. Ok ljudi, kao što možete vidjeti na vašim ekranima, upravo se nalazimo ljudi na YouTubeu i kao što možete vidjeti jedan screenshot, ovo je zapravo jedan YouTuber, neki strani YouTuber koji je naravno uspio instalirati Fortnite preko te aplikacije, to jest preko tog sajta, tako da ako malo ljudi pogledate komentare, jednostavno ovdje ja ne mogu vjerovat, ali ljudima radi ta igrica Fortnite Android na stvarno dosta dobrim postakama, tako da idemo se baciti na reakciju. Eto ga ljudi, kao što možete vidjeti, on je tu rekao da trebamo pogledati full cijeli video, ali koliko vidim on koristi mobitel Xiaomi, ne znam iskreno koji Xiaomi, ali pošto vidim da ima legove tijekom snimanja i tako to, mislim da nije dovoljno jak mobitel, ima 8.1 Android te naravno 3 GB, to je 4 GB rama, što je ljudi po meni brutalan mobitel. I možemo ljudi sami zaključiti, znači 4 GB rama, 8.1 Android, brutalno, to naravno treba svaki mobitel, ako naravno želi igrati na svim ultra postakama Fortnite, ali ono što je najjače to je da još uvijek dan danas
taj YouTuber ne može izigrati Fortnite, to jest nije mu došao još jedan taj email što ja isto čekam da zapravo može izigrati Fortnite. Tako da svi obavezno slušajte sad ovo, gledajte pažljivo, ako slučajno mene ne razumijete, link vam se nalazi dole u opisu, sobno bacite pogled, ali pazite sad ovo, sve što trebate napraviti, bilo koji ljudi uređaj da imate Samsung, LG, Xiaomi, Doge, bilo koji, pazite sad ovo. Idete naravno u postavke vaših mobitela i trebate kopirati sve iste postavke kao što on ovdje tu koristi. Jednostavno sve iste postavke, od animacija, od pokretanja procesora, to vam nije stvarno nikakav root, ništa, to sami možete, bilo koji uređaj da imate, možete sami to promijeniti i zapravo ubrzati mobitel nevjerojatno i da vam mobitel radi brutalno bolje. I on je preko tog sajta uspio skinuti Fortnite, promijenio te postavke i nakon toga ljudi, stvarno nevjerojatno, ali stvarno sam ostao bez komentara. Stvarno sam ljudi ostao bez komentara i jednostavno morate napraviti ovakve postavke. Nakon toga instalirate taj Fortnite, idete naravno na Fortnite i sad ljudi pazite ovo je inače najnoviji Fortnite, to jest update gdje je sezona 6. Pošto sami znate da je trenutno 5.2 verzija Fortnite-a, to jest Fortnite instalera na vašem Android uređaju. Odmah je otišao u solo match, znači wow, radi mu tu nevjerojatno. Ima naravno ljudi legova i tako to, mislim, onak zahtjevnija igrica, to ste i očekivali. Full verzija će biti manje, onak, zahtjevnija, treba će vjerojatno 2 GB rama, tako da beta je naravno tu zahtjevnija i traži puno više od vas specifikacija, to jest veći Android, veći RAM i to. Ali ono što je najjače, to je da su još došli ljudi novi uređaj koji mogu zaigrati Fortnite. Ako slučajno imate ljudi jači uređaj, a još uvijek vam piše kao da ne možete instalirati Fortnite, znači idite instalirati prvo moju aplikaciju, to jest prvo idite instalirati ovu tu aplikaciju što vam se nalazi na tom videu, znači link vam se nalazi dole u opisu. Tako da ljudi, eto, možete vidjeti, za igre Fortnite, to jest za igre jedan game možemo vidjeti, radimo izvrsno na Xiaomi mobitelu, ne znam iskreno koji Xiaomi, ima 4 GB rama, 8.1 Android. Tako da ima jači mobitel, zato mu radi bolje. On je inače, dobio sam inspiraciju od jednog, ajmo reći, fana, Dalibora, veliki pozdrav za tebe, kao što možete vidjeti screenshot, gdje on meni poslao taj video i uspio zaigrati Fortnite preko mobitela Huawei P20 Lite. Tako da ima slabiji uređaj od mene, ja imam P20, znači jaču puno verziju. I naravno on je uspio preko tog linka zaigrati Fortnite, šalje mi svaki dan screenshot, kako on to igra u školi, kako mu radi nevjerojatno. Brat mu također instalirao Fortnite, isto preko tog linka, radi mu izvrsno. Samo što ljudi, jedan mali problem, ako malo pogledamo ljudi komentare, znači ljudima fakat radi, svima radi, možete ući u igru, možete izigrati. Ali, pazite sad ovo, nekad vas može kikati iz gejma, to jest nekad vas može izbaciti iz gejma, ali naravno onda opet možete ući. Te nakon toga možete opet zaigrati, ali nekad će vas kikat, tako da je to jedini problem, znači izbaciti vas iz vašeg gejma, tako da ne brinite se, pričekajte još nekoliko dana nakon te instalacije, mislim moći ćete igrati bez problema i sve, ali ono, samo trebate pričekati da vam se kao Fortnite vam prokuži, da vi zapravo imate official Fortnite i onda ćete ljudi moći zapravo igrati bez problema, tako da slobodno, vidite ljudi sami, svima radi, ja sam ovo morao snimiti ovakvu reakciju, a uskoro ljudi očekujte jedan video gdje mi isprobavamo Fortnite. Tako da ljudi, ja se iskreno nadam da sam ovdje pomogao, da ćete i dalje pratiti moj kanal, svaki dan očekujte videe, uskoro jedan vrlo velik video, ja se iskreno nadam da ste vi spremni za to i vjerujte mi, idite i sad Fortnite, link vam se nalazi dole u opisu od ovog videa. Pogledajte cijeli video, lik je uspio instalirati, promjenjujete malo postavke da mu naravno bolje radi Fortnite, bez ikakvih animacija i takvih nekih stvari, tako da se stvarno ljudi isplati pogledati. Tako da ljudi, ja se iskreno nadam da vam se svidio ovakav video i da hoćete još ovakvih videa, jednostavno razvalite dole like, znači obavezno lajkujte ovaj video i slučajno, ako ovaj video ljudi bude nevjerojatno podržan, svaki dan ljudi novi video 9 sati navečer i uskoro još jednom napomenem ljudi, velika obavijest, očekujte nešto vrlo uskoro, nešto novo, nešto najveće na Balkanu. Obavezno ljudi se subscribe-te dole na kanal ako biste naravno voljeli reklamu, sljedeći video naredno live pošto nam ljudi potpuno besplatno, a nama ljudi malo fali do 40.000 subscribera i što brže dođemo do tih 40.000 brže će doći jedan veliki giveaway. Te obaveze ljudi, šerajte ovaj video, te podijelite ovaj video po svim društvenim mrežama ljudi, puno bi mi značilo da podijelite ovaj video svim Fortnite korisnicima, samo ljudi
jako velik video i samo velika obavijest ovo da možete konačno igrati Fortnite. Tako da ljudi, ja se iskreno nadam da ste vi spremni za instalaciju Fortnite-a. Obavezno očekujte još ovakvih videa, te obavezno ljudi mogli ste vidjeti screenshot od Dalibora koji jednostavno s njima razgovaram sigurno već mjesec, dva. Jednostavno svaki dan mi je spamao da ne može igrati Fortnite, jednostavno ljutio se i na mene i takve stvari da ne može igrati Fortnite, ali ono prije 2 dana mi poslao screenshot da je konačno uspio instalirati Fortnite i da želi da snimim tu reakciju i da zapravo konačno ja mogu igrati Fortnite, tako da očekujte kod mene video i slobodno ljudi vi probajte instalirati, pišite dole po komentarima, ako vam treba kakva pomoć javite mi se po društvenim mrežama. Još jednom ljudi, hvala što ste gledali, ostavite like, share i subscribe, a do tada ljudi veliki pozdrav za sve, čao!